Shalom, salam asi tande paraya, si ria kamarempasan lan katuanta. Salam asi tamu lan pak nandungan toraya. Allo Senin tanggal 23 Oktober 2025. Mai komi ta mas sampayang. Nenek kan dimak kure sumanga amati olo malabi mi puanga belana tontong mi papayan. Tu kamasokanan mi ondong. Tu pak kabaro mi laku kami mintu tommi. Angki si tamu allo baaru allo totemo. Umparandu ko mintu una pak kamayan pengkarangan ki. Laki basa tu kadami lamai surat madatu tu lamenda di parandangan na indekatuan ki. Ya meroto opuang apena masallo tontong kan ni malaku mati olo malabi mi kumola mi tundui kan ni anaya tu kadami laki pokada laki batonan ni situr upak poremi sakka sadia mo kan ni maatetelan sangan na pongki pongesu ia mo puang pelak bakki amin. Ulelian diona penggoron na mintu rasulu pasal 20 nanan ayat 20 na apa aser ko 20 kasera. Nako tu kadan na puang marasan mo umpokada itu pebalin na susito maakadam itu Festus Sumaraba nakwa. Mbay kataman-taman ko Paulus kamanarangan maturu umu kataman-taman ko. Apa nako Paulus tae ku kataman taman o Festus to kabar realuan sangadin na tongan na tukupokada siya liudong may pena malino belan na naisan na sangada tumintu na to iya mato ang kubarani umbalakan na sangilako tu ku katapai kumamintu na tuyan na to tae misa atang naisan belan na mintu na te tae na dadi diolu tondo kotoro misa ta patongan raka tumay nabi datu kuisan kumua tapatongan. Makadami tu Agripa lako Paulus nakua. Madomi ibang na mu popen tosarani. Nakua mi Paulus. Ku palaku ria langan puang matua. Kumua nala madomi nala salako-lakona. Tae na kamumanna. Sangadinna. Ia duka tumintu uto urangi mo tiallo yate kema adin lasusi na sangadi yate pepungo tae yato amin kadan na puang tongan na tu kada ku pokada batulan basanta kello aku mengatakan kebenaran den tu kada tokina ya ketongan na pokada itongan ya ketae pokada tae. Misa kada pepasan lako mintu utau la umpokada tu katonganan si turuk kamalamburan. Dikua daana den tau umpokada itu kada tangtongan. Ia ke manaman tu katuan tang magasa umpokada tu katonganan. Apa ya ke unting ayoy kara-kara katuan magasa la mesanggangi manas sama susah tu umpokada katonganan. Panapapayan nenek ya Rasulu Paulus lan katuan na tu katonganan. Moira ka marasan dio olona kombongan Festus sola Agripa. Na rapo o tu may pangulo to bina siya to kapuan na to Yahudi tu Rasulu Paulus. Iya mo to na solan Festus tu to Buddha muray untarungku Paulus. Apa dio na tingayon na Festus sola datu Agripa na pokora Paulus tumintu katonganan dio na Yesu Kristus. Tang maaparondo siya moro o tu Paulus umpok ada tumintu katonganan. Na tentenan mi Paulus lako datu Agripa si sola mintu to saelan kombongan randu ti pamulan na umpak hario-rio to maapatongan saya lako na patongan. Ulendui pangantaan na pena masallo maadin batta atu Paulus umpokada tu katonganan moira ka
na tandai kumua nang ladi patama pak tarungkuan. Sia nataatan Festus, sia nakuha umbay kataman-taman tu Paulus. Ulendui kasabian na Paulus diona tingayona Festus, sia Datu Agripa. Randu kuna patongan Datu Agripa tu kasabian na umpokada katonganan diona puang Yesu tu mangka malimbangun. Labat taa duka syaki raka. Umpokada tu katonganan moilan karakatuan tu la pamandasaki. Buda modadi lan katuan. Maringan bang miki tigiri ki diomay katonganan ke buda kamasusan. Labat tak kisusi Paulus tu umpa apetiruan katonganan lakopuang amoy di karatta di kadakadai siala di patama pa tarungkuan. Belanna ta patongan kumua pena masallo ia urondong ki umpo kadai katonganan. Amin. Ta masambayang. Nenek kan ni opuanga mangakukumba mangole tanda tinaran mati olo malabi imi. Bilan na ya telingkana katuan ki butungu budabang temay tangtongan na tuki pokada. Ia morato opuanga penamasallo. Tunduy kan ni solanasang ang kitontong obat ta abarani umpokada itu katonganan. Si tuangan na temaya agan lan katuan ki. Ang kitontong duka batta unulay te katuan matoto uling kay kamanamanan katuan opuang. Mintu na katuan ki allo totemo ki patuutun ki sorongan mati olo malabi mi. Ang kitontong mendadi to kinalan Kristus la tontong umpatale ambun tu diona katonganan lan lino yate. Amin.